Kakun Nutrap National Awakening Movement haka shupau tarik rempang kala pelat patba yaki matre kam kaseng haki election MDC kaban salong haka arp huay tarik rempang shika Khasi Hills Autonomous District Council. Haka ni kasngi la pelat patba yaki matre kam jo kaseng da General Secretary ka knam ba James M.A. Neng bat la pentian smai ru yaki kertong ka knam yiban yakun yaki election MDC hakmat umat tirot sing bat kiang nang ba badan hapalau ka State Central Library Shillong. Kaknam kala pelat ba hadu kat santri ki matre kam kaseng kalong banwan ra e kajing trekam ka bakhuit basuba ha district council kaseng kan shim ye kasin jam ban penjanai bat penbha ya kernit ban riu jaga riti sensyar kari India bandawa bade ban pendu no ya ka para 12 AA na ka kernit ban riu ban lum halor ki jaka ki puta ki badan hapo upur usam ka council bat ki we de ki matre kam kaseng. Nakaliang nga jongi ngilay upuli ito ka Land Act juga sa council ka badang susyan hi but ngilap kam dalong mandatory han pi mentaki pa kila min register siapa DC la register apa dis council te ban register buru arjaka ka along bai ban benyo pa pada man kadon ka fee ba fiap sim te nakaliang ka jongi ngilalap ru yakani ka act juga dis council ba ki long ki khongwan parat khandian Menta kinong seksyon la dagi kwa vil register po ka council kai galanti caption so ka kot NOC ka sino la ta pada habsim saka dulir pen scam na kahima ki habra ikine moro dan kira semua council bat ngilap ba lembak kini gi stages ki ba ki habanyan kadang ga corruption bana pila pipe ni council ka bo parking ya ka jaka ka bahapo 1,000 square feet ka bai Kasinong kalau mensim tang sepat tengkah, dan isi hajar tengkah. Kehima kalau mensim tang hajar tengkah, bat ka dis council kan sim kata ka by registration, bat ka ba hetam ka pisah ka ba council kalau mensim kum kata ka by registration kam dei ka bakhiatan hadu kata. Henry ngitip ya kajing syaba ki babon ki sinong ki hima ki ra kim ya katkum ni ka door belabot di council kia lah kajong hi ahima kasim berman dekat square feet kata tengah square feet kuat kisnong duk dan bayang dalam kajong kisnong tinggi iba kam dan tan kena kajing ya baik ya nanti lene kata ka banwan ra ya kata ka sistem kemangong pensuk yo ba namar ba ka hura ba kan register ka dis council ki stages ki bon tiki babon ki pa yo no bahar register po di si office tang siling ti bilada ka kamsuk te ya kan ni ngasudai ba ngihapi ban sim baik ba ban pendu ya kan notifikasi kena sebab kuat jong ka sarkar jela bat ban register ki kendau baik hapo ka dis council baik ban long mandatory baik kenapa nginum dot ki kendau siap kinum suntut sekiwi pada ki jela dan sekiwi pada ki beri ki bam ki bala syamana ban thiet jaka hang ne katkum ka lanton sadak atau PE bola da pendu ya notification ka hadu ki kendek sedem ki beladam wat ki bang ru ki mi itu ya ka got na pot dis council haba ki don ki bokwa ban seng business ne ki bu dekat jaka ka puta ki murgi cuma ban yo ya ka loan ki bang ru ki babon ru ki mi itu tang mo ong benda ya kan ni kan land act juga dis council ni hab ban pen baik cemai ni kan ni hak ta kan lenti bakan long pensuk yo pa ba bat haka baar pada ban penting na bagin pendek pensa ya ka kendau siap ko ngam ne kan long ka babakla ba pin ong register hang tur ulang te menta arja ka register ka perkelumar pa ba bat lesi ka jingbo record ita ki kendau siap kan long ka babakla pada mas impos bi benta pi da kaliang ka jongi yo i ka tuka jialang ha pulo ka na kaliang ka jongi siap ting tangani ka we yang inum yelek politik sia kam sinong kam thau kom hima mo itai jikerpat ibana kaliang ka jongi stodai teng ngong pi ba ni sim ni ki isu ban job election ni bang ikwa ban pulong ni ki isu bentang ngong pi la ka appointment of headman chief dabal sinong ter ka kana spa sama kunai ka don jong hima melim ka bade ka bor ka iktir man itu iki dabal sinong mo kentir ra sinong kala don ang tu te ngindon ki parallel act mentah jok himah lah kajong jok council kajong yo kawan ra kajong kelumar hang nur te ya kan iru kajong pelat jok council ka decision dang mentah swa ka MDC election te ka kumbo ngam kajong siap ting ni tang kawai ba yo kan ni ka ditang swa ka election
Natan la adep election pada kila back to normal. Mau kicik kila wan mek kumjo. Lada kum kini ki cek notification ki an ki badon kam nganam ong ki badon kam. Hab ya at least bin ya sim ya consensus jong ki do rasionong jong ki ma ki kila ka. Mau jong ki sing long kumi ki sunjuk ki sing samla sinong ki don bang hab ya hab sim ya ki on board. Man penbaik kenapa kan don consensus. Kenapa kan don kaji ngai baik arti. Makin ni ngimla man le harmonize election. Mar sendep election ngap sedang. Kenapa kan don kaji mentoy upai baru unsur tu kan ya ka an. Lalu ngisna ya ka an upai bam unsur tu. Ngap try kan wadra kaji tu ko bajur ba. Tas kawai du nomor ba wa aman ya tu kasi custom of Malaysia. Mo nakabala puso gitu ki wede bi darbar kur kisengkur aku tu ka ak. Kumno PE halo tu ka ak. Pi kani nganong pi ka dis council ki mo ke dorbar kur kadai ka wei na ki bentak ki badon kamba lani wei na ki mau bersih jangan dis council ki dorbar kur lari ngim don ni ki dorbar kur kam don jingmut ngi ne kran pi teka jing don jangan ni jong ban qualify ya ki dorbar kur kadai ka badon kamba ngau la slam palan lari man le nadu mono ban qualify ya ki dorbar kur temar nganong pi ki don menta hakot khobor ki pai ba ki nyoi ki penkelakur keteng tengah afid debit lalong kamu kalah man long unta pi nak kalian ngajongi ngilap ki brio ki ba lese ki bamdei ki kasi ki dan ni kasudul type serki tikini ki wanra ki plumar ha kajai mudri ngajongi lada gim simkia ya ki dorbar kur bat nak kalian ngajongi ka kadai ka don kabe bat soturat maka council kalawan ra kala ya itu dah ka anya ka dorbar kur kenang manang ni sakaman ngin pendek pensai kata ka riti ke dustur ka simjat simkong ngajongi pada kai